بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Allah Teala Kur'an'da aytады: Siz sağış etmegiz deydi. Artıqlıq etken zalimlerini etken işlerinden Allah nesi bölünüp durat deyip. Ketiste deydi Allah Teala'nı Allah künge koyarıqdı deydi. Allah'a dertlerin kaytarı için ol gün deydi. O günün açısından adam kirpiğin qağalıqda tülüp deydi. Allah künge koyadı Allah Teala deyip Allah aytады. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da hadisinde aytады: İyyakum ve zulüm fe inne zulme huve zulümatun yevmel kıyame. Siz deydi bu artıqlıq etkenden kesigizin tıyığız deydi. Kertikiste deydi artıqlıq etmek kıyamet gün karanlıqlarla o adamga deyip Allah Teala'nın kelechisi Allah aytады. Bugün hutbabız Allah aytsa artıqlıq etmek, biri-biriге haqsızlığı, artıqlıq etken degen haqsızlıq etmek. Haqqı bolmagalayna ol adamны sıyına, ne de sanına, ne de ne türlü rızsına, kalgan türlü zatqa da zaran salgan adam аңа артықлық етілмек деп ал айтылмады. Артықлық деген ол түздіктің қаршысыdır. Түздік бір жанда артықлық етмекте, терістік етмекте, о бір жанда мағынасы артық деген oldu. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah'ın selamına olsun. Allah da Kur'an'da aytqalayna: "Uman yazlim minkum nazzuqu azaban kabira." Kim deydi артықлық etken bolsa çigizde o adamga deydi ullu azapını sınatırma men dep Allah aytады. "Ve zalimuna ma lahum min dunillahi min veliyyin ve la nasir." Артықлық etүүчүлөр deydi жок да Аллах Тааладан Аллага не болушулукчу, не да жууклук жок да Аллах Тааладан Аллага деп Аллах Таала Кур'анда Шура сурасында Allah aytады. O sebepten cemaat Allah Taala hadis-i kutsi'de aytqalayna hadis-i kutsi ne zatты Allah Taala aytıp Peygamberimiz Aleyhisselam'a Peygamber bizge aytqаны аңа hadis-i kutsi деп айтылады. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hadis-i kutsi'de aytады. Allah Taalaның kelgen sözleri var: "Ya ibadi." Allah Taala aytады deydi: "Ey kullarım" deydi. "İnni harramtu zulme ala nefsi." Men deydi артықлықны kesme haram etkenme deydi. Allah Taala артықлық etmeydi kişiге. Allah Taala bergen zatın tüzdük ba, bergen zatın kesinden aşkılığı ba alay beredi. Alay bu halka Allah Taala артықлық etmeydi. Başka Allah Taala aytqalay: "Umallahu bizallamin lil abid." Allah Taala артықлық etүүчү түлдү kesin kullarına dep Allah aytады. Aytады zulümnü deydi артықлықны men haram etkenme kesme deydi. "Ve cealtuhu beynakum muharraman fala tazalamu." Sizin arağızda da deydi haram eteme men артықлықны bir-birine артықлық etmegiz dep Allah Taala Allah aytады. Артықлық деген üç türlü halda болады. Birincisi Allah ve kesin arаңдағы. Allah bergen Allah'a karşı bargaның, Allah Taalaga ters söylöşkening, Allah'ın aytқан sözlerine boysunmagaның, hem de Allah Taalaga jaraşmagan sözlerini aytqaның, ol Allah Taalaga iza dep Kur'anda aytılады. İza degen Arap tilde былай кыйынлаган aytılады. Ama Allah Taalаны кыйнаялыкты bireулен de bana o zattan kılına kelmesin, Allah saklasın. Alay bolqa adam bir zat Allah Taalаны kıyınlaştırgız degen o keskesine azap salganın mağanasını aytады. Allah Taala Kur'anda aytqalay: "İnnellezine yu'zunallahu ve rasulahu." Adamlar deydi Allah'a hem de Peygamber'e deydi kıyın açı uzatlarını etken adamlar deydi. "La'anahumullahu fid dunya vel ahire." Allah Taala'nı dünyada ahiretten alat bergen deydi. "Ve adda lehum azaban muhina." Hem de deydi Allah'a açı azapını, sıysız azapını, bulan töben eterik azapını Allah'ını buyurgan dep Allah Taala Allah aytады. Ondan sonra bolat артықлық cemaat Allah'ın kulları va o adamны kesin arasında. Bunga da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hadisinde aytқан еді. Allah salamanga olsun: "La tahasadu." Allah salamanga olsun aytқан еді. Zarlıq etmeyiz birbirine deydi. "La tahasadu ve la tanajashu." Tanajüş degen ol
Bireулен сатып алмазлык бола тургалайна башка адамны товарының үстүнөн сөйлөшүп аны көптүрүп, о бир адамга кыйынлаштырганы аңа айтылат. Танажуш дегени эки сатуучунун арасына кирип багаларын түрлөндүрткенге аңа айтылат. Кесине аллык түлү, не сатарык түлү. Ама арага кирип ойнаган этет. Багалаба аңа танажуш дейли арабча. Ла танажашу. Алай детүүчү болмагыз дейт. Вала табагаду. Бири-бирин көрүк болмаганлыкты этмегиз дейт. Мусулман адамны көрүк болмазга эркинлиги жокту жамаат. Вала тадабару. Бири-бириңе сырт буручу болмагыз дейт. Вала яби'у ба'дукум ала би'i бa'д. Бириң башкагыздын сатуун сатмасын дейт. Айтырга бири-бириңи сатуун бузмагыз дейди. Биреулен катында сүйлөп дейсе, биреулен 10 сомго береме десе, менден ал, мен сеңе 9 сомго берейим деген ол харам дидинде жамаат. Ал этерге жарамайт. О адам сеңе келип сормаган эсе, сенин загатың багасы неди деп. О саатка кадер айтырга эркинлигиң жокту. Биреулердин сатууна кирге да эркинлигиң жоктун айтады. Вакуна ибадаллах ихвана. Болуңуз дейт, Аллахтын кулдары карындашлар дейт. Ал-муслиму ахул муслим. Мусулман дейди, мусулманны карындашы дейт. Ла язлимуху. Эң биринчи айткан сөзү неди? Артыклык этмейди олонга дейт. Мусулманны карындашы дейди, артык этмейт дейт. Вала яхзулуху. Не да дейди, аны шандырып бузук коймойт дейди, шанмагын. Вала якзибуху. Не да аны алдамайт дейди. Вала яхкируху. Эм да аны чуз этмейт дейт. Мусулманлы кесин алай жүрүрү керек деп ал айтат. Ат-тaqwa ха-хуна, ат-taqwa ха-хуна. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам Аллахтан коркмак мындат деп былай көрсөтөт. Жүрөгүн көйсөтөт. Аллахтан коркмак мындат деген. Сөздө, тиш кабукта, кесин кимесе беткенде түл, корку эсең ол мындат деп Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам 3 кере дейди, жүрөгүнө көйсөтөт дейт. Би хасби мриин минаш-шар, мусулман адамдын гүнахы жетер дейт. Аны азапландырга, ан яхкира ахаул муслим. Кесин дин карнашын учуз этейсе деген. Дин карнашын учуз этейсе, ол günah аңа жетерек данжа хайында күйдірге деп Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ал айтат. Саатта карагыз интернетте болгон затлар. Аллах сен кесин саклай. Аллах туа кесип өтсүн. Хиликке, учуз, түрлүү, мүрлүү хапарлар, концертлер немелер, не сөнаны сөшеле бирлерин. Аллах туа ол халладан узак болгонун айтсын барыбызда жамаат. Бул мусулмандан келген хал түлдү. Мусулманны кылып отул жамаат. Мусулманны кылыгында болмаган башка кылыкка келген Аллахтын алдында Аллахтан кечиси айтады: "Ал-муслим ал-мар'у ма'ман ахаб." Кыямат күн дүйнөдө кимди сүйгөн эсең, кыямат күндөн ба болсо деп Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айтат. Sonra акырында айтады: "Муслим, куллу муслимин аля муслимин харам." Хар мусулманны бири-бирине эткен заты харам дейди, каны да, малы да, эмсии да деген. Мусулман адам не канына чабарга, не рызкын сыйырга, не да сыйына чабарга харамды деп Аллахтын келечиси ал айтат. Андан sonra барып артыклык жамаат кес-кесинен артыклык эткен. Кес-кесинен артыклык эткен бу эм көп этилген затларны бир жамаат. Аланы биринде Аллах Таала не дейди? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Аллах Тааланы кулларынан бир айткан дейт. Аллах Таала мен кесим артыклык эткенме? Сен бир кеч деп ал айтат дейт. Башка аятында да Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Сулеймана lillahi rabbil alamin. Bilqis dinге киргенде Сулейман алейхиссалам көзүндө не айтып кирди динге? Аллах Таала дейт, мен кесим артыклык эткенме дейт, ардери. Сенин диниңде болмаган себепле, сеңе бойсунмаган себепле артыклык эткенме дейди. Аллах Таала мен Сулейманга бирге мусулман болдум, сен аламлардын ээси Аллахка бойсундун деп ал айтат дейт. Ошол себептен жамаат артыклык ол тилбада, ишбада эмди тыңлаган болот. Тилиң ба сөйлөшкениң, биреулердин сөзүн эткени, тапсыз сөздөн сөйлөшкени, атбет атаганы, сыйсет эркездегени, хиликке эткени, ол затла. О биринчиси да кылыгы бла, колун узатканы, кайдам башка иштеткени, үчүнчүсү да тыңлаганы жамаат. Бу да көп сезилет ичибизде. Биреулен терс болмаганы биле тургалай, о биреңе куса турган көрүп, огай алай түлт деп айтмас үчүн тыңлап коет жамаат. Тыңлап койгондо ол да артыклык этмек. Аны бирге артыклык эткенге саңыз сен да. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам хадисте айтат. Биреулен дейди мункарны көрсө, амалдыкны көрсө, кол ба түзөтсүн дегенде. Кол ба түзөтө алмайсы, тили ба түзөтсүн деген. Тили ба түзөтө алмайсы, жүрөгүндө терстик болгондон калсын, иманы эм каруусуз болот деген салlallahu. Тыңлаганың эм каруусу. Айтырган мадарың бар эсе, коркма, хактан коркма, хакны айткан сатта Аллах сени учурда теркилчү жамаат. Аны этип көрө керек. Этсегиз аңларбыз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам хадисте айтат: "Кулил хакка ва ин кана мурран." Хакны айтуучу бол дейди, ачы келейсе да деген сеңе. Ачы эсе дол айткан сатта, айтканыңдан сораңларса хактын татуун жамаат. Айтып бошогандан sonra көрөксө хактын татуу не болгон? Анын багасы не болгон? Ол себептен бу зулмадан Аллах Таала кеси сакласын. Амалдык эткенлиге
zulüm etuvchilarga Payg'ambarimiz alayhissalom hadisda aytadi: "Salasun la taruddu da'watuhum." 3 türlü adam deydi, etken duası qaytmaydı zina deydi. Aytıra kabul bolup barat deydi. 3 türlü adam etken duaları kabul deydi. El imamul adil. Birincisi tüz imam degen. Tüz imam, kesin tüz yürütken imam, Allah'tan etken duaları kabul deydi. Ve siyamu hine yuftir. Ve saimu hine yuftir. Oruza tutan adam da ağız açkan saatinde deydi. Ağız açkan saatinde aşara mıllık atma vallahi birinci dua etip ondan sonra aşağıdan Peygamberimiz Aleyhisselam sünnetinde dedi. Nek deseng o saatte etilgen dua kabul bolğanын Peygamberimiz Aleyhisselam aytkan edet. Üçüncüsü deydi da'vatul mazlum yarfa'uha fawqal ghamam. Artıklık etilgen adamны duası degen. Biröwlerine artıklık etilgenden sonra Allah'tan tilek tilese deydi dert qaytarga o adamga. O adamның duası deydi bulutların başına çıkat deydi. Ve tuftahu laha abwabas sama ve tuftahu laha abwabas sama. Kökneşikleri de açılgan deydi duasına deydi. Ve yaqulu Rabb azza ve cel Allah Teala da cevap beret deydenge ve izzati la ansurannaka velau ba'da hin. Kesimi sıyımla ant eteme deydi Allah Teala. Men senge boluşmaya koyar tülme zaman ötse de degen. Ol tınçlı zamanda tınçlı yerinde o adam kesinkini tapmay koyar tüldü dep Allah Teala Allah cevap beret. Peygamberimiz Aleyhisselam da aytkanda ittaqu da'vatal mazlum. Artıklık etilgen adamны duasından korkuğuz degen. Artıklık etken adamın duası Allah Teala alayında ona kabul etkenin aytkan etet. Haccac ibn Yusuf dep birewlen o saatte indi amirlerden bir amir artıklık etuvchi adam bolgan. Sahabalardan tül tabiinlerin zattan köp adamны öldürgen eken. Juk bolgallay tutoz başın kesigiz. Juk bolgallay öldürügiz. Juk bolgallay asıgiz, ala etigiz, bu etigiz de bala aytip bargan. Soğanın içinde Sa'id ibn Cübeyr radıyallahu anhu ol İbn Abbas'tan Allah'tan razı olsun Kur'an'ı iki kere tafsirin ötken eken. İki kere tafsirin İbn Abbas'tan Peygamber sallallahu sahabası Kur'an'ı tılmaç etuvchi переводчик deyik de Peygamber sallallahu aytkan Kur'an'ı переводчиги İbn Abbas degen sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra artıklık etedi. Artıklık etkende ne boladı? Bu Haccac çallı söyleşmegende anı callı bolmaganda bunu çıkarırsa deydi millet karattık olay başın kesigizde balaydı. Yön kurmagan senge malım bolgan, toklum bolgan. Ne de bu adamını tartıp alıp Allah bilim bolgan adamını, Allah darajası bolgan adamını tartıp alıp Allah zatlan yeterçe. Çıkarat da deydi talaydan köşelle koy Allah etplay dese tınlamagız deydi birine de çıkarırsa deydi bunu başın kesigizde balaydı deydi. O saatte deydi Cübeyr, Said ibn Cübeyr aytadi Allah razı olsun bullay dua tileydi. Allahumma la tatruk lehu zulmi. Ya Allah Teala men getilgen artıklığın koyma bunu degen. Allahumma la tatruk lehu zulmi. Vatlubhu bidami. Ya Allah menden töger kanını da sen ondan sor degen. Ayda meni kanım töget de bu deydi. O kanını da sen ondan bir sorsa degen. Ve cealni ahira qatilin yaqtuluhu min ummeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Meni de ahir ölük etanı kolundan ölük Peygamber sallallahu ümmetinden deydi. Men ahir adam bolayım degen. Asır köp adamın kanı töktü bu deydi. O kanı tökkeli menden sonra adamın kanı tögerek kolundan kelmesin bunu dep alaytat deydi. Sonra dualarını etet de deydi. Dualarını aytkanda Haccac kesте korkat deydi. O sözünü eşkende solay boğa kol amallığı koymaydı da kesigizde balaytat deydi. Sonra baş aytkan çetelle bir kisek zaman ötmegeli deydi. Avru jugat buna Haccac'a. Avru dallay avru deydi. Zamanla akıllı tas bolat. Akıllı tas bolup sonra akılızına kele tebrese de deydi. Baş şeytan zaran kirgençe bay kaltıragan eti. Sonra bir kesek akılızına kele yalay eti deydi. Ne bolgan Said ve men Cübeyr, Said ibn Cübeyr ve menge ne boldu de balay eti deydi. Kalay bolup kaldı bu bulay deydi. Said ibn Cübeyr ve menge ne boldu bulay deyip alay etip deydi. Jaşodan ketken deydi o adam. Ondan sonra deydi Said ibn Cübeyr radıyallahu anhu etken duasıca. Ondan sonra birevlerini kanın tögeriye kolundan kelme geldi. Alay ketet deydi. O sebepten cemaat artıklık degeni ağır zattı. Allah saklasın. Bu adamdan titretken zattı. Aytamada Allah saklasın. Men kesimi halında karasam söz için men dünyada köp zatlan eşittim. Kesimi sünnende de andan da bundan da ne türlü alayda değil, bayda değil, aldalıklan da tüzü jaşağın deşmeyin zatlan da söyleşeli alay bu halka. Men aytırım men barısında keçeme. Allah dua keçsin barısında. Biz dünya barısı kesik zattı. Keçsen Allah keçerdik de. O sebepten meni canından da kimge olsa da bilip de bilmeyin artıklık boğan. Boğan ise söz boğa, til ve eşveda. Allah sizden de men de razılık tileyim Allah da razı olsun barızada. Etken zatımı kaydam ters eterikme, ne de kaydam artıklığı öteme dep, etken me dep bilmeyim Allah da hesaplasın. Alay bu halka adam adamdı.
Adam acaşkan detede, tüz detede. Bile artıklık etkilerinden Allah sağ kes saklasın. Bilmeyken artıklardan Allah Teala kes geçsin. Allah Teala artıklık yolda, Allah'tan Allah kayıtkallardan Allah etmesin. Artık etken sıfatla ve Allah'tan Allah kayıtkan o burada kıyıldı. Peygamberimiz Aleyhisselam hadiste aytqanlay, men deydi artıklıkны kesme haram etken deydi Allah Teala. Sizler ağızda da haram eteme kıyamet günü deydi. Kim deydi artıklık etken bolsa başka hadiste aytqanlay, anga ne boluşluk, ne de jak bolluk türlü kıyamet günde bol aytadi. O sebepten Allah Teala boluşluğuna tonlasın, Allah kesip versin. Artıklıktan Allah Teala kes saklasın. Artıklıklarını jaklap alan katlarında ile Allah Teala kes saklasın cemaat. Ve kulu kulu haza estağfirullah ve lekum fe yefuzul müstağfirin. Estağfirullah. Elhamdülillah hamdü kamilin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnna Allahu melaikatahu yusallun alen nebiyye eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Kema sallaita ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim. Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Kema barakta ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim. Fil alamina inneke hamidun mecid. İnna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba. Ve yenha anil fahşai vel munkar vel bagh. Ya'izukum leallekum tezekkerun. Akimis salah.